Pas kongoi chamanikab Jehova kotokotin kokeny yokose tuget nekiibwok nebo konetisiet eng wikini. Lesson nekisomani ko lesson nebo 12. Alosu Jehova amu boroindo kokonech kochomwo anyun sikobit agatak tugul eng kainetab Jeiso nechamgei. Mi kiboitinik chekakochop Jehova asikobit kong'ololwech. Lesson keng'olole saitab torornatet, murtoiyot ak ng'etiet. Amache aborwok anyun kiboitinik chemiu kone atou kebeberta netai ko Pastor Samuel Arap Ng'etich. Aibe kebeberta ne notok atou ak aib kebeberta nebo Jumapili nemwoe kole imanit kone. Bas amache atach kiboitiot age asikobit kokatak akine Lilian. Chamgei chamanikab Jehova, kongoi mising yekakituye kibagenge. Kimite tugul kibagenge eng lesson nebo Jumatatu nelin oker chichiyo otokotin tugul. Amen. Mwalimuiyot neisubi Kongoi. kotestai. Kongoi. Chamgei chamanikab Jehova. Arube Lilian eng kainaik kikurna Evelyn Torus. Ami ane ko eng kasi nemwoe kole kakokeskei otokotin kot. Amen. Kongoi chamanikab Jehova, ameche akatach nganetab Jeiso nechamgei. Kainaik ko Stephen Aramaru. Kibendi kinetigei tugul eng betutab kosomok kasi ak kwang'wan kasi. Betutab kosomok kasi komwoe kolen kererit nekimatokomi kiy. Ak betutab kwang'wan kasi kekere Jeiso koboto Mary. Ngondoiwech Jehova akoberurech. Bas ongesom Jehova asikobit kong'ololwech yekisoe. Kakibwa seremushekab kong'ung taya nesobe koigeny. Kimutu chamanikchok ak bororienyo komugul. Tugu sikosopcho sobonwekyok yekinetigei konetishoni. Sikobit yekigeso kemwa kele kami Jeiso kobotech iman. Amu nito someni eng Jeiso nekatyokinyo. Amen. Amen. Saitab torornatet. Murtoiyot ak ng'etiet. Atkan kora konyo torornatet anan ko lilindo ko kiy nekalapkeit. Ngele toror chi ko chi nekiywei nekikonyiti. Torornatet anan ko boroindo nebo lilindo ko kiy neikwengdoi. Nginyoru laitorinik atkan kora kolochi ngoroik chebo telunotet che ngiker ikere kolildoi. Neikere biik konemu chepkulet ak kokutun chito anan konguru amu toror chichotok akotinye telunotet. Saitab torornatoni ko kit nemoche kinetkei ako kisom Musa eng kitabutab Komong'u. Amoche Aramaru sikobit isomanwech eng kitabutab Komong'u 33 amoche ikweri kong'ete 18 akoi 23. Ne nekisom Musa? Jehova. Kakomut Jehova akoi kolecha ngoto anyoru chamet eng taing'ung ko kit agenge nosomin. Amoche aker torornateng'ung, amoche aker lilindong'ung. Ne nekawalchi Jehova. Testai. 33:18 komwa kole akilasoin ale ibarwa lilindong'ung akile achamtoi mieindanyu tugul kosir taing'ung ak amwaite kainetab Jehova eng taing'ung ak ayachi nemie neamache ayachi nemie ak aborchi rerenetab kei inendet neyome aborchi rerenetab kei. Akile memuchi iker tokenyu amu makero chi akosop. Akile Jehova kero mitei oli nekiteno oldo ak itonone rwandet barak ak yesirtoi lilindonyu andein rwandet ole betat ak atukenen eunyu akoi asirte yeityo aiste eunyu ak iker batenyu ako makikere tokenyu. Asom Musa ko kakobendat ak Jehova eng kenyisiek chechang. Koleji aywo kit agenge kityo nebo let ngoker tokeng'ung ak aker torornateng'ung ak lilindong'ung. Kowalchi Jehova koleji kainyoru chamet eng tainyu ako
magere chito genyu akusop. Magere lilinda nebo torornatenyi komugulmet amutenge. Ako aun neune. Ayem nyeindanyu ak rirenenyu bagei. Kosir taingu. Ako mite Rwanda nekibetak. Andai Rwanda natak tatyatugene neunyu. Kot kosirta togenyu. Ak yekasirte aisteut siker batet. Kong yeilen iker kokenyin tai yo. Kole ak yekingosirto. Kalakas tugetab Jehova nemwoe kole kamuktaindet nesobe koigeny nebo chang'indab rirenosiek ak mieindo ak torornatet ak mieindo kotok kemwaita kainetab Jehova. Kakalilindab Jehova ak torornatetab Jehova komong ngoroik chelildoi kou malaikayat nekiborchigei Jeiso anan ko eng tulwetab emiti ko kikiwal Jeiso. Kot ko kingong'etyo alamalaik somoku chekimi tuwai koker lilindo nelile bich nekingip kosir kole kokawalak emet kolal Jeiso kou asista kong'ep komong kole kole bachan Petro komwa tukun akot chemengen kole kakilya yani kabotan kole kalya lakini malilindo notok kit neking'olole rani amache kiro eng kitabutab Johana 18 koite 37. Kokitebe Paulo eng yoto kolechi tos ilaitoriat kowalchi Jeiso kole imwoe iman kou notok amu kianyo akobo nitok ako kikisicho akobo nitok ak anyonji ng'ony akobo nitok sikobit abaorian imanda. Ako age tugul nekose tugenyi kobaorian imanda. Age tugul nechome imanda kokose tugenyi. Tononi Jeiso eng taitab Pilato eng sait nebo torornatet nekamwa Jeiso eng Johana 17 kole baba kakoit sait itoror wering'u asikotororin wering'u. Eng bukuishek 4 chebo arorutiet nelel chekikure bukuinik chebo logoiwek chemiachen kong'olole akobo Jeiso eng ortinwek cheterotin. Matayo kong'olole Jeiso ko kasuldaindetab maunotet. Ng'olole Mariko inendet ak kabatisanenyi kokiyonye ng'etienyi. Kounotok kit nebo kamanut eng Mariko ko kiker kabatisanetab Jeiso ak kimurtoiyot ak tilyandit nekitinyegei. Notok nekitorchigei Paulo eng Mariko mising. Kotorchingei Matayo maunatoshek chekisuldae Jeiso tugul. Kong'et keitu Luka amu Luka ko ki chepkerichot Luka. Ko king'alale kanyoiset ak sarunet. Kero chicho kiresot eut ak chicho kimi kimurtoiyot ko kinyor kasabet eng oretab sarunet. Komu chepkerichot ko king'alale enye kerichek ak kasabet. Lakini nginyo Johana ko ng'alale Johana kit neo mising ne notok ko katororetab Jeiso eng kimurtoiyot. Kakamwa Jehova komwochi Musa kolechi ngotimache iker lilindanyu ak torornatenyu ko eng sait nekachorgei Jehova kometo kutwet nebo torornatet eng kipsengwet anyekeuito kipchung'ai eng kimurtoiyot kotok torornatetab Jehova amu karekta nenyi kele wow. Amu ngiweke eng kitabutab Ng'ang'utiet 12 kong'ete koite 7 akoi 12 kole kibi luget eng kipsengwet. Kang'etesetai torornatetab kipsengwet ak tienwogikab kalasunet yewendi malaikaisiekab Jehova kolosu kotun kong'et betut agenge eng sait nebo karon kokituiyo kesa ak ketien. Kotonon agenge ak koturtochi bata Jehova kole kakayam. Meche amwok imandarani nemongen. Kobo iman Jehova ini amakiyoni. Ako kikiyai siketengchi yu ketien kot kotarasit toget ak in bokwek. Ako mongen komie itondab kamuktoindoni ak imanda nekiunye. Mi sirin nemi koroni netomonai. Kopchei malaikaisiekab Jehova kopcheune 2 ako ng'er ak agenge eng 3 kotoi luget
age bargei eng tiyet ak toiyet nekabit katonon agenge nekinekite Jehova mising kokirinda inendet. Ngibimite ng'ang'utiet 13 kong'ete koitetab 4 akoi 6 ko kakiborye maswetit kakiyonye maswetit nekinyo nekitonon kala kirinda inendet netorori mising ako pargei ak inendet ako ng'ach kamuktoindet ako ng'ach oldanyi ole tilil ako ng'ach chi tililen ako mang kitabutab Isaya ak kitabutab Ezekiel kolo torori ng'echeretab laitornatet kosir bolikab kamuktoindet ak akergeitu ak inendet netorori mising ako kikiturur inendet ako ele kongoi ak torornatet ak pelunatet amu kakiterter inendet ako bwa kobo ing'uny ak nyanjet amu kakonyo kotinye bereknatet neo. Kingonyo Jeiso kokinyo nyokoborwech togetab kwanda ak atebenyi. Kounotok eng kenyisiek 3.5 chekitebi Jeiso koboto alamadiet kokinyo sinyokobit kobor togetab kwanda ak itondab kwanda ak atebetab kwanda. Ak eng nebo let kokikamwa Setani kole bore biik Jehova tile biik kat uor koyon nebiriren eng konyek ne eida koboisie boisiet komuin anan koboisie tamtamu kwalin asoya nyokobor kipsengwet eng orititab Jeiso kole tala nemami nekergei akoi nebo let kokon sobondanyi eng kimurtoiyot asikobit keale ng'ony. Koking'ya keal ng'ony kobit oret nebo sorunet nikole Setani makomi oret age ngiro kawirten Atam ak kwondanyi ak keswekab Atam kokabunjo amami ole toker rirenetab Jehova kokeny. Ako king'emwa Jeiso kole kakokeskei kobit oretab katerteret. Kolabat Supreme Court kole hapana, kurainik kokial. Obwati werto nikatokolabat Supreme Court oi Kongelabat olindo kekur Jeiso kele bas nyo anyun nyo mwau kaial biik iale sobondo nekikoite koigeny asikobit kochut ichek chomyet. Ako kakestakan ngoli ko Jeiso ipkoko kiliot neng'ung ak nenyu kiyopto mirmiriet netilil nyoib kebeberta nebo Jeiso sikomeny oritinyu. Kit nekikure eng Ingeresa genius, tuguk chekiyai kipsengwet kokile mabo iman kamuktoindet ama makoi kimuch keot akilete Jehova toreti soru Jehova nesorugei sinye ikas ine kele kakile toreti Mungu netoretegei ko principle nekinyokotoi eng yu kele acha sapchigei kipsopchigei chi metiegei chi kosengeng kalulukten eng kewani etkei ko sobet noto nekinyokole etkei kiyetegei ngoli sikesop ngoyabe Jehova oretab sorunet kole makochop bas lakini kitese kidogo Abraham neberbergei ikeni werit anga iwe kalilna koyo soru wala bagaba karolo tamanab kabit yo tongolotok atyo ko le Jehova berur nito makwameki lugoni kitinye eng kwenutab Israeliek ak Arabu kokoi ra konotok nekile ngoet ke Abraham kityongot kanyo kocheng oret nebo juljul nekisorunishe mayame nyeindo nebo Jehova. Aking'emwa Jeiso kole kakokeskei kiyokto mirmiriet netilil ko kit nekakong'ut ko kit nekikamusmus Setani eng kipsengwet kole memukoksei ketililitu kekerkeit ak Jehova, memukoksei kerib ng'atutikab Jehova amami kotacha. Konyoto mirmirietab Jehova konyo Jeiso nyokobor kole imukoksei tatya ngewek ipkoko kiliot kiyokto mirmiriet nyokomeny muguleldanyu si torornatetab Jehova ak atebenyi nekikamusmus Setani nyekinde oritinyu kobit baorinik chelen imukoksei eng myeindo nebo Jehova amu bo torornatet ak kimnatet ak kondit koigeny ak koigeny Jehova nenyo. Eng oretab sorunet nekityok kwanda eng chomyet nekichamenech ak nyokoborwech Jeiso torornatenyi eng atebenyi nebo tolosiet ak konyoto mirmiriet nyokomeny mugulelwekyok. Ngipkostukoni Setani ko torornatet nebo telunatet ak kaming'inetab kei komi murititab chito nekikesor kole kanyo kwalacha noni kot koit Jehova nyokomeny orititab chito akobarta Jeiso torornatetab kwanda ak nyokobarta chekakesor amu kanyokomeny mirmiriet netilil akomuch kokaikai kot kote kobek luget netesetai eng Supreme Court olin neiborto Jeisonik chekikitor akoi nebo let kemwa kele kakokeskei.
kokutunya kine setani kole bo iman Jehova. Oret notok ne torornatet nelen Jeiso kakoit sait. Kokoit sait kebarta lembechekab setani saa sita. Yekingokakonde weritab Jehova, kaluget nekitinge eng kipsengwet nekilen atorori ngecheretab laitornatet kosir bolikab Jehova, kokimeche kobar ni sikobelwa serikalit. Keker as nguno tebenyi komie, kokanye korach oik tugul, akorach Pilato ak chu alak tugul chu, kechur Jeiso koek kipchung'ai ak kepirchi pchumarik weritab Jehova nekiyoe koe setani nito. Ako kemuita keker kele ka ano ni. Malaikaisiek somok chikechop agenge eng somok ak chu kikong'et kokitokomusmusi kole ako ba iman aka Jehova ini tos bar biik. Lakini ngeker Jehova komei ng'emurtoiyot kenai kele kaba iman Jehova nemami kiy nekergei. Kelo cheng nekonye kebar kole Jehova togen. Takomi chetomo kesor chetomo kokuiyo. Akoi kokuiyeshechi tamiritab Jehova ichek. Ko nebo let kitun kakokeskei. Kotok torornatetab Jehova. Notamune ng'olole Joana kole kakoit sait nekitorori Jehova. Kosom Jeiso eng Joana 17 kole itoror werit asikotororin werit. Ko sait nebo torornatet ko makele keker lilindo nebo chito nekakimutin ole menyei eng kotab kaplaitoriat. Ako keyoe Jehova koek nenyalulat akoi meetab murtoiyot. Yotok ye kimi torornatetab Jehova. Ko noto amune kingosom Musa kolechi iborwo lilindang'ung. Kolech aborun lilindanyu. Kiborundano kamwa nito sawong. Mami chi nekere torornatetab Jehova nebo tokenyi amu kisome Musa kiborchi kimurtoiyot. Koker konyolili Jeiso akoi kome, kokitasimonakse Musa. Kokiborchi kele ole tun kisorundo ng'ony. Kokome weritab Jehova kimurtoiyot. Kelechi tomi chebo keiker. Ako andain orititab ruandet nekibetak. Ruanda noto ko ng'o? Jeiso. Nekile ruandet nekibetak. Hiyawo ngekeine ingosaru akarati yekibon karastanyi. Ko ruandet nekibetak sikinde kindaech orititab Jeiso tatye kesabwech eng inendet. Ngipkokere setani tuguk cheyakwai kwame mbu kole nechu kai kakanam kimurtoiyot abirchi kenam kimurtoiyot noto keabuch akesarunenech. Yani netinye nerekek setani akoi rani ko tuguk chekiyai kimurtoiyot kolen moche kobar weritab Jehova. Kou korokto nakabibu sinyekindain ketit noto ngwan saiti noto nakabibu timit nyekebirinen noto. Kesarwech eng kimurtoiyot. Amune sikole kan atugenen tokenyu eut kotote asirte. Ko makoi iker torornatetab Jehova tetutikyik. Akoi kosirto, nyekakosirto ile kakolyone. Konikere ngabiborye Jehova isoe oye toreto, omoche awo Amerika toreto. Angiborwo ne nemaket kono chi neituno, kono chi natuni mureret ne. Tun baadaye kakosulda kaketene noto ibimach iborishe korok akoi chito lakwetab nekamache tun baadaye ile kakine koroi. Ibikeres chemaiyat nebo kwang'ut akoek tabu ibile Jehova oye kongoi matatu kakine koroi. Kole Jehova menoe nguno ako ngiyana kotun inoe eng let baadaye. Kakuyenyi kokale atugenen eunyu menoe makenyu akoi tun kokasirte. Yekakobata baadaye iker ile kakimi Jehova koboto arire akot Jeiso akine. Kokile aba nenyu kalya sibakacha. Ako kakimite Jehova orititab Jeiso kotuitos ng'ony. Ako saiyo kokuyo kimokomi kwanda. Lakini kolen sirutik kimi Jehova orititab werinyi Jeiso kotuitosech ak Jehova. Ako maana Jeiso. Kakinoe baadaye ng'olyot age. Amu torornotonoto kakinde Musa ruandet aketuch. Kokale menoe akoi komenyi tamiritab Jehova akotok lilindo. Silen komami Jehova kameto kolya kokere biik chun kelen Musa keparech. Ne. Lile biik tokeng'ung metinye habari Musa. Kole kalile toket. Koka menoe akosarun kele kakesarun itilil.
aja oportos yak tengik to ile no ya nyalula ako len bichun gabare ako lilindab Jehova ka metinya bari lakini kere biik alake unoto sarunet lilindab Jehova komocho mun Jehova inai silasege ako yekakomeny indawinetab Jehova kokwonge biik kele oye ka to biik chebo Jehova bicho ka metinya habari ile kanyo komeny indawinetab Jehova lilindab Jehova komanakikere ako iyani eng kayanet ako tog lilindab Jehova kokwongene ning ngony ako metinya habari ile kakelil biik kou noto akinoe baadaye tun ile angakimi Jehova ing ole tugul ariroti alen ka mami Jehova ko kakimi Jehova orititab Jeiso angakimi Jehova orititab Rwanda ne nyalil kyanyalil ko kakimoche Jehova situn kosarwo kakuye nguno kongoi Jehova saitab kirwokenyi saitab toronotenyi ko kakeker kit nekiyak eng murtoiyot ak eng ng'etiet amu kingebore Jeiso kowek alamaliet kele kwisha tap koit ng'etiet akonyorgei Pentecost kole biik ho kakisarunoni amache awang'une eng nwokindo kebeberta nebo Jumambili nekateb Pilato kole imanda ko ne imanda eng yotok amu koib sait neo koking'etoi kong'ach setani Jehova eng kipsengwet nyokoberberech komwowe kole kolkol nemami ki nekergei chi nekiwei nebore biik anan komue biik konyo Jeiso nyokoming'ingei keker kele ni newolen weritab Jehova nengekerit eng komosi kowech komosin nekibirchi katokab eng katiet nebo katok Jehova notok nolen bare biik konyokobor Jehova imanda kongotebe Pilato kole iman ko ne kole kanyo siabor imanda koleji Pilipu yekaikero kokaiker kwanda imanda nekiib Jeiso nyokobor kosikobit kong'em lembechek tugul chekibo setani akoborwech itondab Jehova netai nebo oeng kokikole setani oret nekisobe ko itiegei chi itiegei ekei me abusake ile iyani sarunet nebunu kewanin ano kobor Jeiso kole aja tugul chetiemei kosor sobonweknywa kelyochin akwe kobet ako inendet neikoitoi kelechi Abraham konu wering'ung betusiek 3 kobaregei nebo let kokochi Jehova kole bas akonin murenik yekakochut sutout len kotar kelechi aja kabai kole Jeiso kionyo sonyoru sobon ko sobon noto komi orititab Jeiso ingot kiyan sikesopche eng kayanet kokibargei Abraham ing olin akobo kenyisiek 99 kobargei simoloi moche kosargei koetkei mwisho taikayat nebo let kikakoyan Jehova kesor tau kole Abraham ko kialyonotin kenyisiek chekiche tugul masianai kayanet ko imanda notok nekiibwech Jeiso amu inendet ko imanda kola oret ak iman ak sobondo ak ng'oliotab Jehova nesobeni yeisoman bukuini kowala tebeng'ung ikere chi nekikimaya nekiya kabisa nekikolkol lakini nebo let yekainam logoiwek chemiachen nyokomeny kabinetab Jehova ip kowal atebenyi komong imanda nemi orititab Jeiso eng orititab tamiret netilil nyokowal sobonoto kikinde jela kikayai kebir kikelyochi mami lakini nyokoterter imanda nekanyokochut muguleldo akowal imanatak ko Jeiso imanatak ko bukuit netilil ne tugetab Jehova neng'ololi imanatak ko togetab Jehova ne kwanda imanatak ko sobetab tamiriet nemi orititab mugulelwekchok ne imanda kichilil Pilato manai imanatak amu kiteb kole imanda ko ne ngilen tomo kewolchi kong'et komanda tos imukoksei kesomoni sirutik amakinai imanda ne inendet ko Jeiso amakinai imanda ne togetab Jehova nenyekemenye ing oritinyo ne kit ne tos ibestech ak imanda nebo Jehova tos aonoti mokornotosiek aonoti telunotosiekab ing'ony tos kokanyia kipkei nolen akaikai asirin ing kotoretech Jehova sikenai imanda nemi orititab Jeiso akotok toronotetab Jehova ma nebo laskeinatet ako ing koming'inetabkei tatye keker togetab Jehova yekingokongei nyokoming'ingei akoming'inech akichek tamiretab Jehova yekakeker kele kaimanda nebo koming'inetabkei nebo Jehova nekinyokomechech ko noto nekonech sobon nebo koikeny ak sobon nebo emoni tos mi kit netese ng'olyo anan ko tebut eng kebeberata kongoi bas Kongoi. atoche mwalimuiyot nebo Jumatatu asikobit kotestai
kongoi pasta amu agere ale kaitar lesson nebo Jumatatu. Kakiwang'u kityo kele amen aketestai. Ko kakinyoru maswali nakateb Pilato nekikekere ile kisirtoe kebeberyan nekitinye kesor inendet. Ko kateb kole imanda ko ne ako matakosikyi kogen. Kateb kole imanda ne ko ne pasta. Atyo kotoi kowalak komanda sang. Eng Johana 18 koitet 38 kakesoman kasoman kitikin sikenyoru kora kibagenge. Ko kale eng yotok 38 ko kakinyoru eng Jeiso komite taitab Pilato. Engen ako ketebse eng yu keleji kakimut keleji akolenji Pilato ne imanit. Akingo kakomwa kouni komanda kokeny ole mi Yahudik. Kolenji manyoru ane, kolenji Yahudik chemi sang, manyoru ane lelut eng inendet. Kalya matokogen konyor akot kewolji ak otinye kole ako otinye bitet ole atyakwok eng Pasaka agenge eng Pasaka. Ara omache atyakwok laitoriat ab Yahudik kobolyo anyun kokeny kole machichi ako Baraba. Ako anyun repindet Baraba. Kaesho nekatakase tugetab Jeiso komwochi mitei katuiyo ak kipsengwet eng yu kotebse kole imanda ko ne. Iker ile kalya komanda amu kikeregei kole aneo andochini biik, atinye kimnatet kosir nekakimutwa amu chitugul nekakimutyi ko kitinye kimnatet korat anan kebar anan koyaat komanda kwo. Koker kole mamache akot koek kimatakokase akot kwaldos chun mi sang. Yani len kityongon ikartat, bar inendet ikartat kakobolyo biik eng sang. Kolen asarun agenge ni anan awendi akasaru chun kakoet kelelet nebo kwong'ut. Komanda anyun ak ipkotebe kolen kole yani nalen ngaro tuguk choitoi sikusisyo. Kolecho anget ale otindoi eng biteng'wong eng betutab Pasaka amu kinekit koit betutab Pasaka kole anget ale eng biteng'wong anget ale cham amete agenge eng chechalwogik akochi rusa. Eng koroni eng betutab arawetab 11 ketindoi betut nebo kongoi eng 4 kasi nebo mwisho eng arawet komung'dos biikab koroni komwoe kongoi. Ko eng betunoto president kokochin yani kulungulut agenge kemeto kalungu agenge anan agenge mi kulungulushek amu kiame kulungulushek mising eng betushek chotok. Kekochin rusa komanda kwo notok ko maketile keame notok. Ko anyun eng yu ko kikere amu kakorekai Pilato kole matinye makosa Jeiso. Kole ngaker ngotamwochi kounotok ko akoi kelecho mete nitok. Kole biik acha kimeche Barabas. Kimeche Baraba kosir Jeiso. Ko ngiker Baraba kainenyi, Baraba kolen yani kainet ko weritab kwanda. Ara anyun weritab kwanda ko kinyo weritab kwanda nyokwai maketab Jehovah. Kotuiyo eng yu weritab kwanda neki chorindet, borindet akoek inendet nekakimeto. Koek weritab Jehovah nemaiyan biik kole kalya kole achecha kotko makikase yotok
Kobetyo anyun Pilato amu mitei kimasi ak kimasi kobetyi tuguk kowek nyokong'ololji Jeiso kongorit kotebe koleji ne kakole biik achicha kimeche notok ikartat ako amu kait betutab Pasaka meche kotar boisioni asikobit komanda konyo anyun Pilato kwo ko ak ipkotebe kokang'yu iker ile amu kanyo nyokong'et Pilato kotebe koleji angi ne imanda ako kakoker kakonyo ngipkomong koweksei nebo kokakonyi anyun nereknatet makokose akot kakoutye kole kakatebe kole ne imanda koit anyun kokonkei Jeiso kokochi Jeiso kekirmen ak anget yani keker anget nebo yani kenyalil eng orit yoto amu ki betusiek choto eng romanik ko kikinyalili chito kokas mat kenam kipchoritit nekitindoi yani chepkomon u chepkomon anan ko kikiboisie kawek chekitebi ku chepkomon kekwere kipchoritit kokas koman korotik yani kirobochi toget kong'et polisiot age kochop ingatiet nebo katok amu kakimach kechur amu kakonyi nereknatet nekabunu sang ak nekilokchi ingatiet kai atya anyun komut komanda sang bune korotik Jeiso cherondogei kakerotyi ngoriet yani ngiker ilen ile ikere cham kerote chit koroito eng yo neribe kamune kakiyai koek yani nekakimul koek laitoriat ako iman kai lakini mairo imanit noto kakateb kole ne imanda ako imanda nyokobor anyun kimong kole oroni ara anyun kole oroni chichi oro chichi ako ibwati Johana eng Johana 19:5 kokimwoe Johana kole oro ako chichi ko weritab Jehovah matinye akot kimnatet atyach akot chebo kweinikyik inendet nenyone kobatisanishe kosiro abatisani lakini inendet ko weritab Jehovah ak yekanyokobor Pilato makere isinye akot kora akokale oro chichi ibortoi kakilokchi neikere ile eng iman eng tokenikwak ko kakiberber yani berberishe yani no kichure kokero kiro biik kole achacha kolech oroni omut akibo ong'et yani kole okartat kometoch anyun kakoker kile biik achicha makimeche noto no kimeche Baraba kole chito nemakase it ng'alekchok ko inendet ko kamakase it Caesar ko Caesar ko yani chemogenyis nebo romanik ko ngot koker Pilato kole ngot kokas Caesar kole kaesyi inendet makakobek kasinyu koweit muguleldonyi koker kole kaikasom arib bekchuk chetoome kosir chichi nitoni agenge ni kakokere kai eng imanda kole matinye maswali kole acha kokoito anyun Jeiso kwo ipkebar tos kikere acheket kounoto kitinye compromise neunoto kosir keut keker Jeiso ne noto kinyokonyor tewernatet eng yu kait kimurtoiyot nekimurtoiyot ko kitewernatet amu kichute nekilyon lakini eng yu eng kimurtoiyot yutok wendi kechutochuti ko tuguk oeng kakitoror Jeiso kait sait nekitorori Jeiso makere biik amakere chito amu metinye lapkeiyet nebo kipsengwet makere kole kait kitoror Jeiso kakonyo Jeiso akoi sait nito kanyo kitoror ko anyun tos kosirtoi sainoto ku Pilato nekikanyoru kesor amu kiit yuto koit Jeiso sait nenyikesorun
sait nekisorwo tos komilech tuguk alak keipchi tuguk chechang chemwoe biik chemwoe chito age anan iipchi it shetani amu kaikekas kele kiburtoi kikitou cholwokto shetani ako mitei cholwokto komeche kotar amu ingen kole kakoit sainyi akine kakoit sainyi makotya kimatokomuch eng yu Jeiso neikere ile biik kiyoe cheyachen kimache kole orani abwati ale kirorie ipkobar chebokoimet kole orani aketar makomuchi kimnotet kakirongdoge korotik kakole biik chechang makimache ni kimache Baraba koker kole makoni kakoit kityo kome lakini mairo tep koker abwati ale kingoka yani rorie nyep kosieshei roriot tep kolen kole aja kakotar matokomukak amu kile Jeiso kakowangei kakotar kosorwech itinye kebeberta nekinyoru kakotuyech ak kipsengwet amu kityem shetani kot kole matikesorwech ako kikinyoru yani kesorwech eng kimurtoiyot amwoe kongoi amu kiit Jeiso manyoru Jeiso kowal kikityem ketebe ako kile kaimwa ile alaitoriat ko kiiro Pilato kole iman anyun kanito kawalgei koek yani mach koek chito nenyokopendua serikali ako yekimwochi Jeiso kolen mabo ng'ony serikalinyu lakini makokase choto abwati ale asoe amu tamirmiriet kikonech Jeiso amu yekawo kipsengwet kokokonech matkele yani kosirtoenech nafasi nekekere eng yu lilindo nekararan ne eng inye ne mkristo abwati ale eng rirek chekaterire iker Jeiso ak ibaibaitu ile kongoi Jeiso nekinye iki sait nekimuiten tugul akot ngechurin anan keliochin kokimuita kot kenyoru koit kimurtoiyot ako kime akobo inye ak ane sikenyoru kiwekchech kou atkinye kongoi mising ameche mwalimuinik alak koteshi ngototinye teshinet asikobit atar mwalimu nerube Kit nemoche ates kityo eng yoto ko kachamin kangimwa biik oeng chekikikon makilen kotoben inendet kokero kokale oroni Baraba ak oroni Jeiso kakemwa ile Baraba kakuyenyi ko Baraba weritab kwanda ko kinyo Jeiso ko weritab kwandab kipsengwet komi wertoni weritab kwanda nebo Magendo kokileji oleweni chuto oeng achek tugul atkan kora keite yoto bo besiobor yokileji imoche weritab kwanda nebo kipsengwet anan weritab kwanda nebo Magendo ko kilewen ichek Israeliek kolokonene Magendo ni kotebini kipsengwet ngap kelewen akichek yoto yekait boroindo ne ingen imanda ak inemokenen Jehova lakini ililan ilewen lembekta anan ilewen kit neinyorune kelchin anan ko ortinwek chebo chulchul cheinyinyoru kitigin eng yo akoi betusiek chekoromit mung'aret lakini ikere kometo chito imanda akomwa lembech amu kakwam kiy kitigin nolen alap kimeto kimyet nekakikoi yekatar boisienyi kimyet bas obarategei kityo ak ng'wonindo nemi muguleldong'ung neingen ile koete imanda chito nekonyolchin imanda anan ityekate nekonyerat anan iyai kit neingen ile maamwa lembech ngot koit ketebenin ak ketebenan kileweni Jeiso nebo iman anan kileweni Baraba eng boisionik kyok tugul kotos kimete imanda ak kebe lembech ngot matinye boisiet kotos acheng chebo asoya anan ai tuguk chemabo iman arebe chito imanda noto kit nekameche ketebekei kongoi Kokateshi kora kokale kimite eng betusiek chebichien kale cheng'wektogei ichegei biikab Jehova kale ikoek bing'wektoi ikoek bingelilik nengilen iker eng yu kokekas Israeliek kolen otiokwei Baraba biik chekata ichek chelen otiach Kristo Jeiso ne Kristo kole otiokwei Baraba mokorayat kale noto nekemeche koek free
kobarwe kit agenge ne kimeche ketebe kele ngoakamwa pasta. Tos kekung'ektoik kuyeke king'wekta Judas Jeiso. Tos kekung'ektoik yo imanda. Changu ndakingen kele imanit ki ketesetai keyoe kiptebatoe nebo imanda. Kakomong Pilato atkai tugul kole oye magere kit nekalel chichi. Oye mami chi nekikas ng'oliondonoto keng'ololi akoi keketyin kolen chichi. Magere lelutietab chichi. Kotos mamite chi nekikas kiotok kot kotebe akine kole ango mandoi lelut chichi. Ngiro akobo biik chekimite eng kasaratak tugul keborye Jeiso kuni ko kiker itik chebo oritinwa chekikosei amakosei. Kale len tinye itik kosei amakosei ko kasaritan. Amu ndaikakas takingen kole matindoi hatia agetugul Jeiso akinyolu koek ine nekityoche Baraba. Lakini amu kito kelchin nekimakchingei ak nyitatet nemite oritinwa koyan kityach chito ne mwalimu ak atye kemeto Jeiso kekartat eng murtoiyot. Tos kasarwek cheu ne chekiyoni amu kelchin nekingen kele kinyoru kiy kiyoni kikartat imanda asikobit kenyorchigei kelchinet. Nenginyoru chito ko ng'ololi kolen kale ngerebe lakwa rotwo kekenege. Kole kila kaongo kama koongo akinye nekeng'ololi keme kila karoshwa kama umi ng'alayata. Kale ningen nandiek. Kale ningen ng'oliotab nandiek. Kale ngerebe lakwa rotwo kekenege. Tilenge kong'anichi keboisie kenyiny onganisiet akainam kito neingen kele ketukyi ng'ony imanda. Yeibaorien akobo chito kwekweng'ung ibaorien imanda. Yeibaorien akobo chorweng'ung ibaorien imanda. Tos itam chi amu akingen imanit lakini ketam ko ing'wektoindet. Keng'wekte notupche akeng'wekte imanit nekatebarte lapkeiyetab Kristo. Anoto nakameche ates. Kongoi mising, kongoi. Atoche Evelyn kotestai eng betut nerube. Kongoi eng kanetisietab kandoik biik chekakondoi, kanetik chekakondoi, kongoi mising. Kameche ates eng yotok yo nekama Ramor kole ibaoriani akobo chitab kokweng'ung ko ne neimwoe. Chang chengabiwe komi kong'alaldos biik, tos unachangiaje? Ichangiani ile ne? Komi kitabut nekisir Ellen G. White kole Ellen G. White, ngit kemwoe chorweng'ung anan kemwoe chitab kokweng'ung ak kemwoe tuguk chemokororonen, ko ngotko memuchi isis ak ikose ile takichangian ng'alechu, komwa kito nekararan eng chichoto. Kale matimwa ichangian eng chun. Kiking'wekta Jeiso akemwa tuguk chekikimwa kikimae Jeiso lakini kisis. Ko ongeeku lapkeiyet eng biik alak che eng koit akot chi kong'ololi kongen kole making'ololi imite yoto. So kongoi. Ongetestai rani ami kwaeng kasi nemwoe kole kakokeskei. Kingomwa Jeiso eng kutinyi ko kakikartat eng kimurtoiyot koboto chorik oeng chekimite kimasi age komi kimasi age ko kimi inendet kwen. Ko kingoit sait neking'wan mising, kikibir inendet ak kechurachur inendet, ko kikere kamenyi ak kimi John Alamalia nekichamat. Ko kiit sait nekikakong'wanit mising, kakemwoe kele kisonginin Jeiso, kakebirchi Kipchumariat kosonginin, kakebir rote korotik. Ko kikose eng tai yo kele kingokisa Jeiso kole komukak koistoenegei kikombani, ko kikakoker nyigisindo ak ng'wonindo nekinyone. Ko eng yu as kingakoit let kakosa Jeiso ip koswetan anan ip komong korotik chikiswetan chikikoek nekata beek koek korotik, koek nekata kaotik ko kimong korotik. Ko kisaet ak ng'wonindo nekikose mising. Kimite tikikoik chik tengekwokikab ng'ony. Kimite barakunyi tengekwokik tugul chekibo kola asikobit kosop chito.
Kekase kele kindakakikartat inendet ak kechurachur tugul ko ki sai nekingo ng'alek chechik chekibo let ko kimwa kole kakokeskei. Ko maikoito Jesu sobenyi akoi ko kakokes boisiet nekikakonyo nekikanyo kwai. Kine boisiet nekimwa ne sikomwa ng'olyondoni kakokeskei ko ne nekikamwa. Eng kabusenyin nekibo let ko kimwa kole kakokeskei. Ko ne nekimwae Jesu kole kakokeskei. Kinyo ng'olyot kakokeskei ko kimwa Jesu akobo katerteret nebo luget nebo kosor chito. Luget nekiyai asikosorwo, luget nekiyai asikosorun. Luget nekinyo asikobit kwai asikobit kosor chito akotur katuyet nekimatakomitei eng chito ak Jehova nenyi. Ko kingonyo Jesu nyokotwoisi chotok ko tos kimabaibaitu malaikaisiek. Kikase ngisoman eng kitabutab Desire of Ages chapter 79 79 komwae kole kibaibait kipsengwet mising yekingokakomwa kole it is finished, kole kakokeskei, kobor kole kakesor chito, kakokeskei. Ngesoman eng kitabutab Johana 19 kaitet 17 ngasoman yoto komwae kouni kole akomanda koibei inegei kimurtoiyot akoi koit ole kikure koretab Terta nekikure eng kutitab Ebranic Golgotha, ole kikikartate ichek inendet koboto oeng alak, age komasi ak age komasi. Akimi Jesu kwen akisir anyun Pilato siret akonde kimurtoiyot kikisir kele Jeiso nebo Nazaret, laitoriat nebo Yahudik. Kairo yoto kinde kakikartat anyun kesir ing yoto amu kikipir kabisa kenyalil nea. Atya kesir as ing kimurtoiyonyi barak kele ni ko Jeiso nebo Nazaret, laitoriat nebo Yahudik. Kikase kele eng betusiek choto chekibo Romani ko ki biik chekiyachen mising chikayai ki neya anan chekalel ko kikikartoti icheket. Ko kikase kele kikikartat inendet ak chorik oeng. Ko kikichurachur inendet kolen alake ngomo kochorin chichi. Ko kikase eng yoto kele among those two chotok ki oeng ko king'et akomwochi kolech ibwata. Ko kisiging notok chorindet eng kimurtoiyot. Ko kikwong'e akichek chorik kole achek kokilel, lakini eng Jeiso komami ki nekilel inendet. Kekase kele kinde kakesir kunoto ko king'etyo tisik cheechen ak nyokosom Pilato kole matkesir ng'oliondonoto. Lakini kimwa ne Pilato? Kimwa Pilato kole a laitoriat nebo Yahudik. Kiwol Pilato kole kit nekasir ko kasir. Ko kiing'et anyun sirutik chotok eng kelut anan eng metitab Jesu kikisir ing notok sikonai biik. Amu kikase kele kikakartatit ko kit nekibo aibu mising anan kibo tewernat mising. Lakini ko kiyan Jeiso asikobit kosorwech, kikartat inendet. Ko kikikartat anyun Jeiso neki laitoriatab Yahudik iman. Kisonginin ine ko chi nemelen kikailelut age tugul. Kichun alak chekichorik ko kiyame komeiyo icheket anan kiyame kikartat icheket kosubkei ak ng'atutiet nekibo betusiek choto nekibo kekartat age tugul. Amu kichoto kikirumik, kikabar biik ako kikakwait korepet tuguk biik. Lakini eng Jeiso ine ko mami hatia age tugul nekiyai. Ko kingole ine kakokeskei. Ko kikeskei sarunetab chito, kikeskei sarunetab chito akobit katuyet nekituitos, nekikituiyo chito ak Jehova nenyi. Amu kingoit tengekto ko kibesio chito, kinyolchin chito kome, kinyolchin achek kebeku amu kikakeityi tengek. Ko kingonyo Kristo nyokosorwech kobek ng'alekab nego chekicham keibu asinyikekoito nego asikobit kobit nyoetab kat. Ko kingole Jeiso kakokeskei tuguk chekicham keibu nego akokeskei terchinet nekikakobit eng chito ak Jehova nenyi.
akobit katuyet ne inegei akokeskei alyetab chito nekinyokwal Jeiso chito asikobit kotuiyo ak Jehova nenyi. Ko ngesoman mising komwawech ing yo kole ne nekiyaak. Ngisoman ing lesson kotebe ing yo tebutiet kole ne nekiyaak eng kimurtoiyot eng betunotok. Kikase kele eng betunotok kimite komi Jeiso kimurtoiyot ko kimi kamenyi akine kokere eng ng'wonindo kokere werinyi komi kimurtoiyot kakinyalil. Ko kimi Johana akine yotok ala Mariet ko kingokuskong Jeiso koker kamenyi akoker Johana komi akine eng yotok. Ko ne nekimwa Jeiso eng sait notok. Korok ing yotok kokameche kesoman eng kitabutab Luka 2:34 ak 35. Luka 2:34 ak 35. Mwae yotok kolen akiberur Simeon ichek akolenji Maria kamenyi, kero kakinde lakwani sikobutyo chechang akong'etyo chechang eng Israel asikoek kabarunet netun kieshoi. Akot inyendet kotun tore rotwetab chok muguleldang'ung sikobit kong'ong'ogis kabwatutikab mugulelwekab biik chechang. Ko kit nekimwa nikisip komwachi Simon icheket komwachin kametab Jeiso, komwachin Maria inendet. Kikase ing yotok kele ko tuguk chekisuldoi eng kimurtoiyot eng sait notok. Ko kingokuskong Jeiso eng yotok koker Maria, ko kimwochi kolechi kibor aragenet mising, kitinye aragenet mising Jeiso kokere kamenyi. Ko kilenji kamenyi iro wering'ung ne notok ko ki Johana. Atyo kowekchigei Johana kolechi iro kameng'ung. Notok ko kiibor kolechi kimwochi Johana kole ribwo mama nenyu Maria. Kekase eng yotok kele king'wan mising kingokuskong yotok ako ng'alek chekibo let chekimwa Jeiso eng yotok. Ko kikase eng yotok kele kiimut Johana ab korib kametab Jeiso korib Maria. Kou eng atkan kora ya kasirto chito ko kekochin chi age korib kele ribwo. Kou akimwochi Jeiso kole Johana ribwo mama nenyu. Akimwochi kamit kole chepyosani iro wering'ung ne notok ko Johana. Ko biikcho kingomwa Jeiso kole kakokeskei. Ko ne kakuyet neimuchi kiek kakuyet ne nekimuchi kikuye eng yotok eng sobenyo nebo kila. Ne netos kinetkei eng yotok, ne netos inetkei inye kingole kakokeskei. Ko kikakokeskei sarunet nekikokonech Jeiso. Kingotyachech eng tengek, makemi eng tengek ako ngesich kayanet eng inendet ko kikityokotin. Makomi kiy netokolen ime. Kikome Kristo ako kikome nebo tugul. Makomi nego chetekikoitoi kokeny. Ako kit nemi eng acheket kityo ko kiyan sarunet nekinyokomeche Jeiso asikobit keeku cheityokotin. Tos mi chi netinye ng'olyo? Kongoi Eva, kemwa ile kakokeskei. Ko kinyo Jeiso kotinye yani nalen purpose nenyinet nekinyo ko kinyo koboru kwanda asikenai Jehova. Ako kinyo eng lakwet ne nyerat nekinyikesich angot nakikemwa kele ako sikenyi komakielewani amu it defies biology chekimwoe kele kisiktoi ano lakwet. Ako kinyo ako kiyai imandab Jehova kotinye mpango nekikakopangan ole wetitoi. Ako ndakinyo kou shetani kolyochin makuskong ama choriren anan ko kiker kole komemukakse kikikochi tukuchoto tugul. Ako kiit yani nalen you run the race, iloboti kabisa ibinam kambet. Ko kiit
koit kambet yuto kole kakokeskei, kakotar boisiet nekikikoch Jehova. Ako komwa eng yoto abwoti ale meche sikekas kole eng kipsengwet, yani kiboiboitu kipsengwet. Eng yotok eng achek kotok kekere kong'wan amu ngalen abwat kamet kokere werinyi kikortoti kong'wan amu ng'wan moet ile kalya lakwenyu nematinye tisya maai makosa amu ingen, lakini ikere akot eng yotok katomwa pasta kole ngap ko tuguk alak komakielewani, obwoti ale akot kikose kong'wan mama nenyinet kole kakolya lakwenyu, akomwochi Jeiso kolechi ro kamet ribwo, ako baadaye komeche sikoelewan. Ko akot achek koyache keker Jeiso akiyam asikobit baadaye kele kongoi, kakimie tuguk chekiyookis asikobit kenyoru sarunet nekikiyai Jeiso kwang'utiet agenge netekele kinetigei. Kongoi mising. Kongoi Lilian, king'wan mising. Ibwat ko i sigindet anan ko i mama ng'wan mising. Ngap iro akot kebire chorindet eng street. Ikose kong'wan ikose akot ngomengen. Kong'wan ko i sigindet kotamne eng Maria nekiro werinyi. Kolae tengekto nebo ng'ony tugul. Birutik chikikibir. Chumarik chikikirutyi inendet nekale tun konyone kolen kikibiro ngap chorwenyu. Ko amu tengektonyu ak tengektong'ung. Ng'wonindo nekiib Jeiso ko amu acheket tugul. Ko tos makiyan alyenyi nekikwalech man ak korotik chekitarta ak ng'wonindo tugul nekikas kimurtoiyot. Ngondoiwech Jehova asikobit kenai kele kingole Jeiso kakokeskei kokakealech keeku chebo Jehova. Makibo ng'ony kokeny. Kongoi mising. Atachi mwalimuiyot nerube. Kongoi mising. Ele hamu mami orage karati kukijege mami orage kobate karitikab Jeiso. Kingomwa Jeiso le kakokeskei ko kikinyoru walyet tugul. Kialenechkei karatikchik asikobit kenyoru sobon ak kenyoru sobondo nebo agoi. Kinetkei eng betutab kosomok kasi ng'olyo nemwoe kolen kererit nemami kiy. Kalya asikeng'alale kererit nemamite kiy. Kenyoru eng kitabutab Johana. Ngiro kitabutab Johana 19 kekere kito nekibit nekiyaak eng betut kebendi kikartoti Jeiso. Ko kaiteni kosome agenge komwoe kolen amu ki betutab chobet ak kimekemakchin muswek kotebe kimurtoiyot eng sabato amiyo kiyo betunotok po sabato kalo kosom yautik anyun Pilato kole keri kelyekchik sikesutei. Kale ng'olyon nekakimeche kinet kero eng yoto netai ko kale ki betutab chobet. Yuto kakinam Jeiso kong'eteke betutab kwang'wan kasi tugul nekeborionu akoi kelen kikartotwo ng'o kelyon isingirirot. Koto koite betutab komut kasi ko kakikartat kinde kimurtoiyot barak eng betutab komut kasi. Kemwa as kele betunito bo komut kasi ko kale ki betutab chobet. Kalaki karik sabato. Kalaki mekemakchin borwek kotebe kimurtoiyot barak eng betutab sabato eng bitetab yautik. Akot ichek choto kikartat koboto Kristo ko kimekemakchin kosong'inso eng betutab sabato kikobate kichor asikobit ketub. Amu mamite bor anan korot age tugul nesong'inin eng betutab sabato amu kiyo betunoto. Kale kele ong'et anyun ongichoru bichu amu kakobek saishek. Kakoit kai sabato. Kale kele mami kit age kityo kuwo tom komeche bichu. Kale kele keiri ketengtengana siketub kucho amu kakobek betushek saishek. Kale koit askarik ketoi keiri kelyek. Ketoune age nekimite kimastab eutab Jeiso age. Kale kong'ep keiri nitok kale ngelen keit Jeiso kele oye kakomen nito. Matoiri kakomen. Kale chito kale kerut kityo kerute ng'otit karasta kele chap kimeche kero kele kakomen man anan tomo. Kelechi ng'otit karasta. Korongei beek ak korotik.
noto kita ne ngalale besho kele ko borno to kole kagome inendet augi kipeju agarati chegirongei ko giegere jot en kita ne gimogerto amugi hisaje gonda ago gerto ago eganyasir bokpungut ko eganyasir teso ago en kagome komite gimurto yo amati giriger ki kela sobe go sala rutiet ni magile magiriege kaweki magiri hijer en gimurto yo como ve kara kitabuta luga tipte maksimo kaite ni gonom wala go gero kita na gigure Joseph kita na ba kampir wo kita na mie ago manda agimo ko jamme jijo to kirwogen wa ak boisien wa kala gibare mate ainendet ngana set na yautik ne gigene agne betutab Jehova nita ne ga ki baitatab Jehova jige gure Joseph ne gibare mate kala ko jiji to ko mi Pilato ko go som portab Jesu ole mi no go som portab Jesu kala ko jor ko nyongoni kala ko jor ko nyongon jilo ginga posom ko mushi Pilato ko le ga go be sai che ga nyol ge ko narti kala ko sa mas ko lo na borto asobi e bagonor ko jam ni Pilato kala ko jor ko nyongon kala go ta anga do ga tanet ko jor ko nyongon agota anget do ga tanet ago nde griri ne ki bal Rwanda ne gi tom ge tukiji como as ko getu ara kono magangwan wala agi betu tab chobet ay gari sabato kalia asugo bor ke gonori agi tubey yete gol lagi betu tab chobet ko gay kalia asugo kimit ngalian tan kame asugo bor wet kolle magitar process tukul na bangalia tab chobet tab cheseni mi tege ne gi chir ko mate ge tar process na ngalaling yo ko kimagat kil bortob Jesu ko nakatati gili ko ako nambi saishek natangana gole gibetutab chobet ko kagetar ke gonori kele gibetutab chobet kale ko sasa inyo gole agisubu ko bagarishek chekikabwa kobote inendet kubunu Galili ako gergererit ole kikindoitoi bortanyi agiwege koba kojob nyamdutik ak mwanik agimu ne betab sabato ko ngatutiet kabo kwani kigesubu Joseph bare Matea nyo gonor borto nyo gonda Joseph bare Matea gonda borto Jesu gereri ne gitom gotiji koger kwani ole gagenda ita borto Jesu yekte ba wekta ge koba kojob mwanik ak nyamdutik amutom gatar process no batubet yani nyolu nyigi yeleng maita ak maita nyamdutik kala ko bab ko jom mane jato nyamdutik kala nyab ko mite yoreti ko wimen ko sabato ko no to sabatai ko sabato as kwenet kala go mun ko ngatutiet kaiten ni ko pagengeng tutemagangwan nitani ko kangalale be ta jobi lenyon kala ang betutap tai no bugi betutap chemet ko gigamut kasi como yang sabato cuma mos yang betutap tai na bawgi cuma pil kala ko gae emet ko bagareri ko ibinyam tutike tege ga go job abagari se ki jago be di komut ka se koskoli ko jobe ko ibu jobe nyam tutik ko ngela go banyo mos ko sabato ko mun ko ba jobe bili ko ibu nyam tutik ak mane ki go job kala gi nyor Wage melda koita engereri karon kumusu nyapule ngolgeri koita lege kiga ngero kon genda ito Joseph na Matea ako ger wage melda koita kala gi bawrit amanyor portab kipta ya Jesu ko mutte tagenge ko nitani ngaliota kereri nama mitagi kalia asege mu ngalion tan kinet ke ko kale kereri ne kale ka kimugo mitegi kono batay ga giro gele kige ngaliot ab tubeten jokkinet
amu saishek kikakorwai. Ng'alyo nebo aeng kowechkei biik Jumapili asikobit nyokoil bortab Kristo yeityo konyor kererit komakomite kiy. Ng'alyot nekiship kobwat bichu anan nekibwoti biik eng kasaratak netai ko kele kakiib bortab Kristo anan kele kakeib borto anan kele mamite kiy kererit sore. Ko kabwatutietab chi tugul ko kele kokichor borto. Mamite kiy age nekinyo kabwatutietab chi tugul kele kakichor borto. Ameche kebe kitabutab Johana asiro ng'alyoton. Johana 20 kaitenyi ko 1 akotestai eng yo. Kale kinyo kererit Maria Magdalena karon ko kairir emet eng betut nebo tai nebo wikit. Akero akoker koita kokeisto eng kererit. Ne nekinyo kabwatetab Maria? Kale kolabat kot koit ole mi Simon Petero ak notok age nebo alamaliet notok ko Johana. Kale nekichame Jeiso inendet. Kale kolenji ichek kakeib Kiptaiyat eng kererit amakingen ole kakinde. Eng oret age kakeib Kiptaiyat eng kererit amakingen ole kakinde. Ko kanyo ng'alyotab ng'o nekoib. Kakichor chito nekoib ko koib ketokyi bono. Nito ne ko Maria nekap komwochi Simeon ak Joan eng betutab Jumapili karon. Kale koba anyun Simeon ak nin age nebo alamaliet notok ko Joana kotokyi eng kererit. Kale akirwai tuwai kibagenge. Kale akilabat nin age nebo alamaliet kondoe Petero. Inde Joana kolabat. Kosu Petero let. Kale akasub koit kererit Joana. Ak kingo nguruk koker orit. Koker ngoroikab katanit koitootin ako mawo orit. Ameche iro kit agenge nemite eun amesi kinetkei. Kale kiro ngoroikab katanit. Amatokosis kityo kole kiro buch. Kale kiro koitootin. Ameche inam eng meting'ung kiyoto kale kakiito. Iitootin. As. Kale amawo orit. Konye anyun Simeon Petero nekisubi inendet akine. Kosubi inendet kale akwo orit. Akwo kererit orit. Kiwo kererit orit Simeon. Ak koker ngoroik chebo katanit koitootin. Ako anget nekimitei metinyi ko kimakomi koboto ngoroik chebo katanit. Ako kimamanat inegei eng olda age. Ekas kora kale kimamanat akine eng komasta age. Kale kiwo orit akine notok nebo alamaliet kosub kokeny Petero amu kamawo orit etkei. Ko orit anyun ine kosub Petero. Kale aking'ap kora ng'alechu tugul. Kale koyan kole makoming mami anyun iman. Mamitei. Alamu kitom konai sirutiet nekilen ng'ete inendet kokeny matiny eng chekibek. Kale koba ka anyun kokeny chotok ba alamaliet. Kamanda bichu keibe alamaliet akinai ile Mary nekap komwochi Simeon Petero ak Joana. Ko kangorwou Joana ak Petero kosubu akine Mary kora. Lakini kesub Mary akinye korir eng kererit kokerei boisiechu oeng tuguk cheyoe kole tos nyor tos ne ole kowo Jeiso ini. Koker boisiechu aeng'u akowektakei kongen Mary eng kererit yoto. Ameche kemetochi yoto sinyekinetkei Mary eng betutab kwang'wan kasi. Lakini ni ameche ketar betutab kosomok kasi eng oret neuni. Kangiro akobo ng'alyotab kele kakichor bortab Kristo. Ko asikowekte keker akobo kele kererit nemamite kiy ko kimeche korok kindeun eut ak kipsengwet keker kererit nemamite kiy atya kinetkei kiy eng yutok asinyekekere Jeiso kakong'et.
kimwa biik chechang kole kakechor. Lakini amune asikiborwech kererit ko sikiyan kele makichor, lakini king'et. Kererit mamite kiy. Ne tuguk chekiro eng kererit neiborwech kole makichor, lakini king'et. Kiro tuguk somok. Kimeche kiro kele tuguk somok cheiboru kole makichor ko ne? Netai koborwech kole ki eng kererit ole kitubchi Jeiso ko kimite ribik chekiribe kererit. Ndai karab kekelen kakichor, takisho ripoten ribikab ole kikonorchin kererishek, olimbo kererishek. Ko kitakaship komwa biikab chekimite kererishek kole kokichor. Lakini makinyoru report age tugul nekakimwa bichu kiripse eng kererit kole kokechor chi anan konyekebolchi eng kererit. Mamitei. Ng'alyo netai noto. Ng'alyo nebo aeng komwawech kole chorik chebwone nyokochorsei nyokoborye tuguk chebo komonut eng chito nekakome. Akot kocham kemine chito kele min olya ondene ngolo olaba gaa kemine kele sait nekokialchi konye nyikeboluno ak keib mutai kenyoru borto komi kewane ak keib sait. Chenge chito kito nebo komonut nepkotinye kelchin eng mutai. Lakini maborye borto newendi konune. Kwa hivyo makoi nyokoborye koi borto ipkouny sikoitane. Lakini ndai karab kekelen ko chorik chekokobwa ko kotanyokoibe tuguk ngoroik anan ko ne akoi. Lakini ngetunot ngoroik lakini koki borto buch nemamite kiy. Ipkoitane borto buch bichoto ngotaka komomeche ngoroik anan ko kito nebo komonut nekondoi Jeiso eng barakut. Nepkoribe nebo somok komwoe ng'alyo nekale nda karab ko chorik konyokochorei Jeiso ini. Tasangwarat kererit nemakimogem. Amu nyine nafas nekerunge ngoroik. Ekasire kale iitoot ngoriet. Kale kong'ep koit. Koker ngoriet koitoot. Nene kamwaun. Komokotindo haraka chito nekong'ete eng yot. Koito kitandet nyep kotililit. Kale itabanat en katiet komi metit. Kakinde un akomamanat. Kakimamana kinde yoto komye. Atye kiito chu kokararanitu akwo chito. Ndawa karab ko chorik ko kotanyi kenyoru komite ng'ony koendot eng kewana. Lakini kokiito eng oret nebo komonut. Koborwech kole makichor Jeiso. King'et Jeiso. Kobek ng'olyotab kanetab kei nebo kakeker kererit nemamite kiy ak keker kele mamitei kito neiboru kole kikichor bortab Jeiso. Lakini mitei kiy age neter nekiyaak majorset. King'et Jeiso eng chekibek. Kinae ne kele king'et. Keker eng yu eng betutab kwang'wan kasi kekere Maria koboto Jeiso. Ketesetai eng 11 koit 20. Kale ako kitonon Maria eng kererit sang. Akarwai boisiek aeng'u. Kotonon Maria eng kererit sang. Naile boisiek aeng Johana ak Petro komairo Jeiso. Lakini karwai buch. Lakini keanas kole makomi kererit. Lakini kwong'tos kole koyaak ne. Kotebe Maria kotonon eng yoto korirei. Ameche iker chamyetab Maria nekichame Jeiso. Nekirir Maria kong'etege kebire Jeiso. Kirir Maria kong'etege akot koile sumek chik ak mwaita chekibo komonut koile Jeiso. Akorire akoi rani kora amu kakechor borto. Meche koitane Maria borwekyik ak meche kolyochi bortab Jeiso. Kebor chamyet nekitinye Jeiso Maria. Nekure kanetindet, nekure kwanda. Ko kichame Jeiso amu kingen kole eng Jeiso konyitat imanda. Kale kotonon Maria eng kererit akorirei. Ak yekita korirei kong'uru koi kererit kokeny. Esete Maria korai kole kele mami man kotokong'uru kora koi kererit. Kala kiker malaikaisiek aeng chelelach ngoroik kotepche ng'ony age eng olebo metit
agage engolo bageliek engolo mi engolo ko gimi engolo kimi bortop Jeiso mat ka go tagas kama go mangas kobit ko manguno angoma ngere ritubu kana taga ngere ritpu anga bit ke ngere rit ka bit tiga engu tetep chong ngere rit mabit ke go bek maborwe ango bit saptos agola jen ndo ngore kelela ngate biya metit ko tebe ageliek kome ko manglap ke yet na kama ko nai missing Maria ko Sirio kale agiger malayga ishega engelela jen ngore ko tepche ngere ko agma kala agilenji malayga ishega kama gariandani katwagas sauti tebunu ngere tunguno nama ngere rit poch lakini ngere rit ne meje ko goita uchumbe ko gojulu mwengu kolenje kali asirir kolenje Maria amuga ngi tiptai gandan nyo among ne la ginde nende tuko ting de ngara Maria kolenga kangi porta Jeiso kangi porta mong la ginde kala ngi ngomwa una ta ka ko mo una to la muga ngi tiptai gandan nyo kala ko walal ge ko gerle Maria sinyen ko gurire kala wala ge o gerlet kala ko ger Jeiso ko tononi kala ma ko nay golle Jeiso noto engora tage ka ngo walal ge to gerlet ko goro ji ni mengen ko ngoji ka gi Jeiso kala wala nji Jeiso ka ba garianda ni kali asirir te butina na tebe Jeiso nyu ko ka tebe te butina ka tebe malayga ishi jiga e ngori tapireri ama to golenji Maria ka tebe na tay golenji ka ba garianda ni ka gur golenji ka ba garianda ni tos ko mo ngen Jeiso ko Maria ni to ka gur golenji ka ba garianda ni kali asirir ko mo jogen Maria golenji Kaiteta manamut koleji ijingo Jeiso kara golenji ijingo ngo kale kibwoti Maria golen inendet ko ribindet tab mbaret amu gimi ribi ki giribe ota mo gele gimi ribi ki giribe ko tereri toto ko juta jo alage ndege gi jor Jeiso ko gitami jiji golenji Maria yi golenji ta yandani ngogo ibinendet engoli imo wala ko inde asya ibinendet tuko meje Maria ko yub ko kondor gumni Jeiso to mo ko nyoga bodu tikki ko la ko nge Jeiso ago to mo nyogo e ki na en nyago nyaki ko ger ko le Jeiso ni to ngalo los tuai ko le Jeiso Maria kale jet ke ga bogar yondo ni lagine ne bolan ko le Maria kangala wele songolle kurso ni gigur Maria ni to ngalo le Maria ko gie gurset negi wala ngoñ ago Iran ki wal ka bo tutik ago nyaka Maria ago wala ngoñ ngamur kala ko walal gay ago le inji enguti da bebrane raboni kala inga wala ge Maria gitcho komma enguti da bebrane ko raboni kala yegi we ko gele ko ne tindani kimu ko mite jege ne gimu ko gure Maria ga ne tinda to ko bate Jeiso kinga bot ko tek enguti ko gur Maria ngai ne ni ko gas Maria sauti tab Jeiso ago na sauti tab Mr. Wonder ni ne na to go Jeiso ago lenji ko ne tindoni kala ko lenji Jeiso men toi amunde de subi agigeri ko ngala na bwata ogera ko ogera amuja mnyeta Maria ne gitinge Jeiso ko wo gitame jaga tara college inyi college Jeiso me toi amuta mata ko sholda kwanda ago wi olomi tu joshek chok agilenji atoko shini olda baba ago baba no ngwong Jehova na nyo ago Jehova no ngwong kala ko Maria hanyon ko mo jala malget kolenji ka ger gtaya kibor tige Jeiso ne tai Maria en nyotok po
kererit ni mo mitegi ko gere Maria yete ko Jeiso ne tonone en kererit ko kakonget kosobei yete ko ngololso akoborchige Maria kale ngolyondo ni Maria kale ogie ngongutiet nekiwalo ngony komugul akokonech komongunet ne notok amune asikeng'ololi eng betutab ra kelen kinget Jeiso eng yekibek kong'ololwech kitabutab Korindoek nebo tai 15 katienyi ko 12 kole ara anyun ngeamdai Kristo kele kiking'et komong yekibek ako kotepto ano sikomwae alak eng kwenung'wong kolen mami ng'etiet kiamdai akobo Jeiso nekinging'et kolya sikole biik alake mami ng'etiet kole ngot ko mami ng'etietab biik chebeku ko kamaking'et Kristo akine ako ngot ko making'et Kristo kale kobuch anyun amdaenyo nekeamdai akot achek kemitei YouTube ni ako ngot ko making'et Kristo kobuch amdaenyo akobuch akine kayaneng'wong noyoni kakiyoni tugun buch chemami kale koboru kole kakakebaorian lembech akobo Jehova kele king'et Kristo akakamaing'et lakini ng'olyo nebo iman ko kale kiking'et Kristo koek tongoniat nebo ichek cherutos ko kakoterter meet eng kererit akimong amang'utoi akot arifutab kererit ako kimong akoek kakosulda sorunenyo yekingaship komwa kole kakokeskei komong kokaterterit ak kwolda baba kale ngot ko making'et Kristo koboru kole katekemi eng tengek tom kenyoru sorunet ako ngot tomo kenyoru sorunet kelustosi tugul akoboru kora kole noto kole ngot making'et Kristo ko chekikobek atkinye koikolusyo makotinye kamang'unet nebo ng'etiet lakini yekinye kamang'unet yekiyoni akobo meetab Jeiso kele akot nekakome kotokosobei amu kimite eng Kristo Jeiso ne inendet ko king'et asikoek tongoniat akobo achek chi netesei anan ko netebei asikobit kikesu lesson nebo wikini. Kongoi Ramaru kemwa ile yani kingopkokerei akot Maria ko eng kabwatutik kwak kokere kole meche borto amu ibwoti ile kimatar boisiet nekitindoi ko kimeche pkoro amu inendet kabisa ko ki yani eng chomyenyi kaimwa ile ki atkinye kiile Jeiso mwaita nekibo rabinik chechang ko kale nginye boker koteb koitet ak keker matogu kanyokoro in bichu kaengu kora koker akonyor kakinde anget nekaking'et nekakichul kokararanit ale kikipangan kabisa komyeit neilen ile chorik kaplakanichu ne nekomeche kochor ibwoti sine tos ile ki Jeiso ni kokitinye abwoti kangingomwa Pilato kole ni ko laitoriatab Yahudik kotos ile tokotesetai ng'alechu yani mchesoit nekabo bichu kamnyekechor sikero Yahudik konyokobwa yani tuguk chetesetai lakini iker Jeiso eng yu matokobwat akot Maria kole kikamwa kole ang'ete eng betut nebo somok manyo kabwatut ibwati kole borto kakome kotokokere kole tokomeat Jeiso lakini akot kora komeat ameche arib bortonyi ail kou yekimakat lakini kowalak kokeny eng yu kabwatut age nekere ile kiker Jeiso koborwech kakobwa malaikaisiek nyokomwowech kole ocheng'e ng'o kang'alal kererit nemamite ki matokoek kererit yani nokilen an empty tomb kaek a full of life full of hope neng'ololi kakobit malaikaisiek cheng'ololi cheiborwech kamang'unet ako Jeiso nekamite yu akine akonyokoborgei kole this is not an empty tomb ne tos lose hope sometimes komuchi keker kele
makomi namna. Koimin tuguk chechang ibilechigei ne kibabe. Achicha ker kererit nemakile ne empty. Nemanyoru Jeiso kobuch kererinoto. Lakini ker Jeiso asikobit kosarun iwelelgei kuyo kiwelelgei Maria ako kingowalak kokuskong kole koro Jeiso. Asome noto ale ngewalake kebuskong asikenyoru kekergei kimnyat Jeiso. Amu noto nekonech kamuget nekimuchi kiterter cheng'e shetani akot kora kakong'et Jeiso kotokocheng'e amu kakoker kole kakochilil makotinye komukak akongen kole kakelipan ki mshahara ya dhambi ko ki mauti ako Jeiso ko kakong'et kakoben tugul komong'une yoto ko yekakomong'une ko ne netokoitindoi maitinye koteilipan kobate iwelelgei akitoben Jeiso. Kongoi mising. Kongoi. Kameche ates eng yo maana lokas okere amite maboishe tamambul nenyu komie. Igerin. Ami Kenya ako maboishe taishek komie, but I guess you can hear me. Yes. So kebwatwech yuto korok kakokure kocheng'e ako kakenai kele kitinye arogenet netya mising Maria. Ko kebwatwech nito kole nyorwech Jeiso yekitinye arogenet mising. Isube Jeiso akomeche koborwech kei yo kitinye arogenet mising amakimuch kikuye akoi kokurech eng kaine akoi kokurech kole Lilian ko kakobirech ng'ony kotwech mising kole kakesich arogenet mising kong'etwech kole Lilian ikuye ile ko ngotikuye sautit notok inai ile Jehovah neng'ung nekurin, inai ile Jeiso notok nekurin. Amu katinye arogenet mising Mariam komatokokuye akot konai kole Jeiso nitoni. Tya kasarwek cheketinye mising che ngap kokatutunye tengekto kachang'a tugun chechang ako makimuchi kekur Jeiso, makimuchi kitambuan kele kinyoru sarunet anan kinyoru kakaikaet eng Jeiso anan kinyoru toretet eng Jeiso akoi kokurin eng kainet. Makurech kityo eng kainet amu kingokur Maria eng kainet konai kole ango kanetindenyu. Eng atkan kora kakoro kityo makere ko inendet. Ko yekure Jeiso, yekimi eng nyalilda, yekimi eng arogenet mising, ko tos kinai kutwenyi, tos tugenyi, tos kinai tugenyi, tos kikuye akenai kele inendet, amakure kityo kesich personal relationship with him. Kurech asikesich tilyandit ne inegei, atya kebarte chamyenyi akemwaita akobo Jeiso neking'et. Ne Jeiso man nekonech kalyet, nekonech sarunet. Yekakenai kerwai kemwaita kemwochi biik alak konai akobo tilyandit nekararan. Tilyandit ak sarunet nekikosarwech. Kongoi mising. Kongoi. Kebwotwo tiendo nalen kurin Jeiso ikongonyi kurget ine, kurin Jeiso ikongonyi kurget ine, matiny mewolji kokongonyi kurget ine. Amen. 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 Tos tokomi kokinet keng'ukine? Ko kongoi mising, yani ngalen akas kole komamite kebeberia nalen iye kouni kwanyiny tugul kong'ete ketau kekere Jeiso agoi koit kewong'u. Yani kabaibaitu iker Jeiso iwalake akikochi muguleldang'ung Jeiso sikobit amu chang tuguk chekonech kot ko makiker amu ikere akot Maria icheket chekingen chekikose akot biik chekisubi Jeiso akot Petro ko kiingen kole kalong'et lakini kiutye. Tos ile kilya sikoutye? Kakiutye akot akichek lakini ngot kikochigei Jeiso kokonech walet, tinye kamang'unet eng kimurtoiyot nemami, yani kimurtoiyot eng Jeiso nekinyokoi kimuita matiny kikiwalchi anan ko
kit kepir bortonyi kot kotumdagei korotik. Akaga korotik chotok katemwa en aramor ile ki korotik beek chekibishi ak korotik chekibishi kondab age kokerto. Ko kitinye kinyo Jeiso sikobit kesopchi mionwogik chekikenyoru amu tengekto. Kinye sikesopche eng tengekto. Kesopche akot eng borwek chekikemionse. Sikesopche ak kenyoru bounatetab kipsengwet. Abaibai eng somanani ak ameche atoketyigei let asikobit kotanai. Eng wikit tugul ameche kotasoman ak aepchi it amu recorded aepchin it ak asubi chitugul ak asomani. Kongoi mising. Abwoti ale akot akikwek osomoni. Kito nekakwong'e anan nekalanan ko akot ketore Jeiso eng Kasira. Kikase kele king'et askarindet akotor eng Kasira. Ko kingomong akot eng beek chekimong chekiburgen ak korotik ko kiek kanyoiset ne inegei akot ketore koi akot komi kimurtoiyot. Ko kit nekibo kwong'ut noto, tuguk chekiyai kwong'utik chebo Jeiso cho chenginetegei kwong ile akot kwendi akot kinyalili eunek eunek chekikakonyois, eunek chekiboisie kotorete biik alak ko kikiuito kenyalil ketore pchumariat asikosorwech. Akot kenyalili kora kotesetai kosoru biik kora. Ko Jeiso nenyo ko kiek kanetut kimurtoiyot kobo kwong'ut. Nginyal kimurtoiyot kesoptosi. Kinyal kityo akenai akitambuan korotik chekitartagei eng kimurtoiyot. Birutik chekikibir konyalil akobo achek kobo kwong'ut meetab Jeiso nekisorwech. Ngibwat kityo notok ile kimechin ko ne netos ilewen rani. Kongoi mising. Bo kwong'ut kanetisioni. Kwatebegei ak alenjigei tuguchu kibun Jeiso che tugul ko eng let kotos akochi ne? Ngitebegei akinye ak isis kotos ikochi ne Jeiso akobo kito nebo kwong'ut nekiyai akobo sobonwekchok. Nekikoitogei nekongeng'alal akobo kapsomok nebo kipsengwet ko king'aa komeiyo ng'alek ak kele kakobut chito kapung'utab kabinet. Kole Jeiso awendi asikobit asar chito. Kingilokyi ngorietab chepkechiriet kobarte Jeiso nekinyikeeny koek arwetab kechir. Atebe ale tos akochi ne Jeiso akobo sorunet nekianyoru. Komwa tienindet age eng kitabutab Kalenjin nekamwa kole mami kiy neakonin kalamang'un inye kityo. Kamang'unet kityo nekikimang'u Jeiso. Kale kanyo asilokseiwo kosom kole tukena imandang'ung. Kakibwa asikobit kolokseiwech Jeiso amu achi ngorenyo nekitindoi. Korekunenech ngoroik keng'etu achi ngor keng'etu ketuke tengekto amu shetani nekinyo kong'anyech. Konyo Jeiso asikobit kotuchech akolakwech sumet asikobit komutchechkei keiku lagokab konyit. Mamite kiy nekikochini Jeiso kobase kekasit inendet. Mamite kiy nekikochini Jeiso kobate kimong'u inendet kebwa asikobit kolokseiwech akotuchech eng imandanyi. Chamanikab Jehova, kimeche kemwa kongoi amu saet nekisochinigei tugul ak kanetetab kei nekinetigei tugul. Yeking'ololdosi kuni kinetigei akichek. Yokase onetigei ak akwek ak kesochigei kibagenge asikobit koek kanetisio nekinetigei kotun konech kekergei toget eng toget tugul kibagenge ak akwek chekose tukoni. Yekimite emet nekiwo kochop Jeiso asikobit nyokomutech ketebi tugul kibagenge ak kilokso inendet koito. Ako yotok chamanikab Jehova ko kibendi kinetigei eng wikit nerubei. Wikit nenyonei kemitei sabato nebo let neng'olol nebo sabato nebo 13 nebo kwataine asikemong'chi kwatait netai nebo kenyit nenyonei. Bo kwong'ut Jehova nekokomutwech. Kibendi kinetigei kenai eng wikit nenyonei kenai Jeiso ak ng'oliondenyi. Nekikesune ko kenai Jeiso ak ng'oliondenyi eng wikit nenyonei. Ngondoiwek Jehova ngoberurok onetkei ak onet biik alak kale kikochin logoiwek chemiachen chito newendi koneti chito age akonet age asikonam matabor
ako yasta logoiwek ab ng'ony komugul kong'ete Jerusalem akoi tabanwekab ng'ony menamdegei nekainam ikoite nekaikonin buch ikoite buch asikobit konyor biik tugul yetunoni ak kokwet agenge yekikonye kaiketab kei nebo aeng nebo Jeiso ongesanyo kimeche kitoror kamuktaindet amu kanetisiet nekainet eng betutab rani keker akobo torornatet nekikiwek konyo amu kabutetab chito nekiakobut kokinye iweku Jehova asikobit kowekyingei torornatet ak tekisto eng kekoshek tugul chebo sobenyo ak kaikeny yekaikenyoru katerterisiet amu meetab kimurtoiyot nekibime eng murtoiyot akobo achek asikobit eng oret neinegei kenyoru sarunet ak kenyoru sobondab kaikeny amu korotikuk kongo amu oret akoi imanda ak sobondo mami ole kemuchi keityi ole mi kwanda ngotko maeng kayanet tien akobo sarunet nekisulda eng murtoiyot nekimwanye Jeiso ile kakosulda kererit nekimokomi kiy ko kasuldaet nito nebo sirutik chetililen nekimwa ile awendi akang'ete ng'etiet ko kie kamang'unet eng achek akoi betutab rani sikeng'ololi akobo ng'etiet keng'ololi akobo katerteret nekingen kele yekiterter meet eng kererit ko kikatertergei akichek kosir akoi tun kekerin inyone nyemetech kabarak kipsengwet ndochi agenge eng achek akichek tugul chekas tukoni asobit kenyoru kamang'unet nito tugul yetun kekerin yekacheriaket aketorochin aketebi koikeny amu nitok somenyo eng Jeiso yetindenyo. Amen. Amen.